Jino kuri kuzumbona narashize sinje uhare hano wamazwe niki ukene mvuga ibintu zose kweli jeno nyemera nkagushaka mfite frigo mfite tundezi nza no gushabana hara mu quartier mfite ibintu byinshi tondezi se contact yogoshesha ndabizi mfite ibintu byinshi mfite isaha yanjye yaruhumeka nzoyiguha nukuri unyemere gusa nje ngutware uraga ko kizana kumvina untware aho enturi umugabo reba kwanza n'ikisi wamba none bizabindi nakubwira bimeze gute ibihe bintu ko ntamzibuka ibutse ndinakubwiye wa none cyagihe nyoba nkyamzibuka jino kuri kuzumbona narashize sinje uhare hano wamazwe niki ukene mvuga ibintu zose kweli jina kubwe narashize ndagukunda Jesus is Lord bivuga gute uzwe ndambivuge intro zingahe sinyarenze ko umuntu yoshira urukundo go gushira none bikize nje nunyemera nkagushaka mfite frigo mfite tundezi nza no gushabana hara mu quartier mfite ibintu byinshi tondezi se contact yogoshesha ndabizi mfite ibintu byinshi mfite isaha yanjye yaruhumeka nzoyiguha nukuri unyemere gusa nje ngutware uraga ko kizana kumvina untware aho enturi umugabo reba kwanza n'ikisi wambaye urebe ibintu nambaye ko urebe ibintu nambaye none gusa nk'umugabo ukuze cyambere n'urukundo mama mwiza Jesus is Lord kunda mwiza nukuri uzusa nakaka nukuri tegera mubwire je nemeye kugutwara unyemerere kandi hano tafazari unyumva umva nkubwire dada yonyitse cyakwe isomasha sokora ubukwe dada yo kwama ntemagura sindakubwira utekane rukanyaraza ndamuzi baziranye na muzehe ndamo ngutwara nibirgo banavuga byinshi dada nabimenye yona cyane nyoshika mu rugo yonte ewe na musaza wawe twaravuganye twaramaze zarote none musaza wanje ni dada je nshakwe Jesi nyobomboka ndakoze ubu nyemerera nubwo uri mwiza naje urabona sinoroshe nyine nawe taguri mubi ako naje nyine sinyobomboka dada yonte magura tigire wewe reka ibintu ngibyo nukuri zogwa ibintu byinshi tuzogura imodoka tuzadutembereramo buri kintu cyose tuzogishikaho none mu bisanzwe nakaye kazi ukora nyine kakwinjiriza je ndakazi ngo none tuzobeshwa na tondezi nayo masaha mu minembwe nazanye isaha yarumeka nashitano ngura frigo ngura cinema ndabona abazungu gusa mu byanje ibintu byinshi abazungu se bava muri televiziyo satubare faranga zamaziza uretse tuzakwishinga muri Kongo nimara ngutunge neza unyemerere tuzabitekereza umukobwa mwiza ufite imirundi myiza none nagera kubyiso nta mashira njewe wese ukumva naje kwisi ndi hano akukora ano numwe kwayo twawe namwe muzamukaza akuno shenge wanyina dada yombona wankora none nduge tafadhali umushasha sinzi ngene bazaba utuntu gusa nitwo nanza ariko uri keja nukuri ibintu byera birahaba kubera iki namwe gamuza mukazi kandi bijya bya jone arivyo bigira ibinuro byinshi ibintu byera mama kuko urera nawe mama we none ngweze ibintu by'ikirepe uzoba nkwanga ayibe none wambariye mwiza mama wabaye musha none wanyishe je nashize nukuri yemerera zogutembeza mu bihugu utarashikana nukuri wanje uzobusa ngaho ubaye muri paradizo yera zozurara mu kirambi cyiza iziko tuzoshaka ya maziko yo kuriresha hariyo mu birere ucumba iminota 2 reka tuzovugana iki tugende nta bintu zo gutinda unyumve tafazari nzokwereka ibyo utarabona kwaso se wabonye byinshi nzoguha mapenzi utarigera ubona ayigiswahili ay'abazulu uzobona byinshi utarigera ubona aho hose uzoshaka nzoha gutembeza
ndakubwiye ngo tuzaduhora mu birere nk'ibi wigire gusa nje nawe mu birere areka nyegera maso yenze nyanga abantu bankoraho tukaje unkoraho dada mbonye wegenda uragaruka ku mugoroba ku mugoroba wabaye gute ukunje nsa ngaho kera nagutwaye genda uragaruka ku mugoroba basi uze tugende mugoroba n'uwabana tugende ubu nyine habona ubu nyine habona dada ari muhira ukuyoca naha yontebe umva basi wegenda siko jenge guhamagara wa musaza wawe nimara kumuhamagara duhurire hariya tuzaduhurira nitumara muze muzanye tugende siko kuri genda mama we ubu nyine wabaye wanje ndagufite wewe wangu wa mutema sawa to uze kare nyanzi uko wifuri umaze kuba umukecuru ni ubu yayo dore kino gitambara kandi ntukicuba uzumanye ko ndi mukuru wawe niko peruza ugenda buhoro reba kino gitambaro wawambara none se kuba umukecuru no kwisubi ko abaye umugore sibye imico y'iwacu hari ico nkoze cikosa imico y'iwacu umukobwa icyo gituma barimo kukwita ngo washinze nshake nje sawa kandi upega ngo njinguru uzakubita ingoma shaka wewe rero namba utajinze uvaga kubwire tukuye iragucari imbeho mba bakabona cyane bagasanga wifubitse ngahe mbwira nyandi kubwire puye n'umuhungu hariya umuhungu mwiza muremure w'uruhanga rugera uwo muhungu yanterese ako ari amambwira imitombi ireha none tegera uko ureba hirya uwo muhungu araza ku mugoroba none jewe uri mukuru wanje urabizi sinkeneye kuzagenda nje ndacari muto bari mu gucana bakavuga ngo wajenze none ga ugende ugume mu rugo David araza barazanana ku mugoroba we witegure wifubike kuko wari wifubitse ntanakubone mu maso muragenda azi ko ari je watwaye none ga ubigira ibanga nubura noneho kuri uriye kundi nyine turama duteba dutarabe tuvuga ko ntamutanze ntabwo banza ugenda amakuru uzi uvuge buhoro amakuru yavuge neza ibyo wavuga ko ufite ubwenge neza ugiye uhuye n'umuhungu uvuye ruguru suko uhashaka abageni suko none uko muganiriye iyo ngiyo ni gute aza kubombora jewe ikijinge cikijinge sigaye nshaka n'agasaza rero kukwifubika n'ibitamba no kugira babone ko mfite umuco kugira bantware nawe uje kumbwira cyangwa ukeneye kumva uko mvuga gusa mvaga jewe se tankubwiye ko uragira ngo nitso nyihimbire uwo muhungu ndiko ndakubwira twari turi kumwe umviriza pero so kubwo baranje bati banterese kera baranterese ndanga ntangira kwiyangishwa abahungu ndabiyangishwa none kugeza ubu nyine senkibona no ndamutse urabona ndamutse basigaye bacaka uno nyine ubivuze ngo cakijinge rero ndiyizimaye tumbeshe ngo muhungu arashitsa wakunde ni hande nashitsa yongarura ngakogwa n'isoni muri uyu muhana iyi quartier gutya nkavuga siko wewe genda wewe yakunze ni hande je ningenda baranzi nanje ubwanje ndiyizi wewe genda kuruma kandi nabo bana ngenda tubanze tubigira ibanga nambazana na Dawudi sibyo ngenda natangarura izo mana zanje ai mva kubwira nyanza ari seriye fata mpeza hano ashitse rero namba ari umuhungu ashitse yongera ngarura uwo mungu utakugarura nyanza no mungu warushingiye mu gisagara ruguru bazagarurana ndabizo aragushitsa mu nzu iconze cacu ntiyongara kandi uravana wifukiriye wiroroshe ivyo bitenge nawe ngo niyeroroshe barakwanga gutya nigire marayika niwe mubi muri uno muhana wose ceceka yandi uviriza we no wana saa 8 irageze ntaragaruka kurumva wamuvuga uko nagiye nashitse nanda kugaruka ururimi gatunze ugendega wisizaga kugera ku Dawidi nawaraje ndaguheza ikirato ngiki imasaha ivuye muri Kenya uwo Dawudi ngo baraza ko badashika batinze wowe ugira telefone ngomba nari telefone reba kayo ureye n'agapudere wikoze mu maso uko niwe mukobwa mubi muri uno muhana wose niki kunywa mutomba karebo ntaci gerayo negasohoke baza ngo ndewe ujya kureba indozi
Mukecuru nsize yagushaka hari. uvuye Shoboye kuzumira ko nyandi. none se ndaka kuba zivuye Mvuye ahije. Ukuntu arinzi ngukera wambaye. mwambare njehe Wambaruje. Hari umuhungu nabonye. Kene gushaka nariko nsenga kambivuga ngo yo baranagutwaye no kubusa ntadusaba indi. yego nabaye mutwara wo Twabona kugiye gupfira muri nonzu nyandi. banza wumve data ndeke kubanza kwigisha Ukeneye ngo abana bakire batoya. oya banza wumve uko ayo Numvise. makuru gutyo usanze ari perusa hanyongorera Nizo ngara ko bavuga naho. yego kubona ko akagatwenge ukagira ngo nako buhoro Akanone narahuye. Yewe. yankozeho neza ariko perusa yari jambo ambwiye yaraganiriye neza perusa aricaye ambwiye amakuru yose ngo umuhungu uvuye ruguru ngo umuhungu muremure mwiza ngushitse kuko arashaka abageni kandi gaya makundaga perusi nawe atiki umusazi shaka imbere ya mukuru wanje basigaye bacana umukuru wanje yajenze atereka muguhe wowe urifubika ibitenge n'ibitambara nagushitse iriya azosubira kugarure tinagushitse akakugarura ntukemere sibyo none nawe ariko aranyongora arambwira ngo umuntu muraza mushoreranye ari ngari ko mamumbeshe niteguye nawe Aho ndakumvishije. Nivyo ngizo Berosi yarako kubwira. Nivyo yarako kubwira. None uwo muhungu yarakubwiye ngo turazananye. Ukunguko ari hano ku marembo. Arahanga neza ku muryango. Araje bunyine. Icambere nyande. Nuko aza wiyangisha abahungu. Numwana mwiza je namubonye kandi asa nkaho gifite imico yose. Afuye ruguru ngo ejo bundi ngo yari yaraje no kwishuri. Kurumva? Uriya mwana w'umuhungu. Dore uri mu kwigira hano ugashaka kwigiranya. Twabona ko Perosi baguma kuza kumutereta kuca. Imyaka iba 60 ningahe. Ndagira ngo none ndurava muri nonzo. Sinzi nimbazana gutereta ngo yangukene ubwana bukiri butoyi. Nareko nsinga uwo mwana ngo yaza gusa nashaka gutwara kubusa. Ntazana ni ahubwo tuzotanga n'inka zo kuguherekeza. Uzogende yamagushitsa mu nzo gutya. Kasima gakera giye wabyuba wabi. Ntabwo yo kwigera kugarura tuzogire gusimana amashe ukuna musizara twaturi kumwe nabo. Aravuze ngo mukanya araza. Ukuntu arenze ngo kera ngo wamba ahubwo Imana ishimwe ko Perusi yari yabikubwiye. Kurumva rero yoba naringiza Imana ngo yamaze ahubwo tuzotanga niyo nkana kubwiye kuguherekeza. Usaziye muno muzi wamushiramo igitenge urebe mukecuru agweze igitenge ciza ushiremo azogushaka gushire mu mbere. So buko gananye ko buko ariko nyamara ijambo mbana ukubwira umwaka ajya amahera baza batanga ngo y'inzoga musaza w'umuntu ngo amwaka ndaya mwaka tu umwaka menshi akabivamwe ntayafite ndaya mwaka tukuye umutwaro nahabwengo nditsitwe tubona ngo arakukora naringize ngura ya mwaka oya ye kandi gasuko nayo kubukwe bazoza kukubona uri mu mbere umaze ikintu cyangwa mahingabire kubera yuko uriya gazi yuko ya Teresa Perusi azuko ariyo bazomuzanira uzokwama wifumika wamushira urupande mu maso nango mu maso wamugira cyo tugushorera uko nukuri ewe ivyo bintu zawe binasenga Imana Imana matarabaye kagataraje kaba kagutya aya tibazopfa bafite yindi y'urutambi kandi bazashira mu bitandi tibazopfa bamenye wariwe ai ndiba bazoza kukureba yingarishize none yingarishize bongarura nambara abasazi iyo apfa gusa kugutwa nashaka gutware kubusa muzokwa mukora amateraniro muno mushima ai kera nandisa kandi ko gushima ni kibanga bazoje kumenya ibintu naramaze iminsi naragiye wewe nuko ntazasohoka mu nzu nyine tuzusoka urashaje dore ntukigenda none ngiye ndagura ibintu byose kugira singa Imana ndashaje yo kumva bavuga ngo aramwirembo vuga buhoro buhoro urumva rero nyanditse izo nayo nkubwira kuba tugize Imana ukabugiye kuva muri nonzo urabona uriya n'umwana ukiri mutoya kandi umwana ukiri mutoya ugiye gushaka uko nguko uyoba warashakiye ukubwira uba ufite nk'abahungu batatu bamuruta cyangwa se bangana nawe rero umwana ukiri muto uzomufate neza umuteteshe ahubwo uzowamunamumyira umumyire wamumumyira uzomumutetesha umukikire nakaza ari wakora no gikoni abene wacu barapfa kiri nano kumeza ukwamo kimusingiriza uzoza ubungabunga nzomufata ese ko mpano makikiniga ke ekiniga umwana nazoza ataka wamurira ukora ibintu mwega mwamubonye muzumva amakuru ni umwana se ng'abantu hariya ku ndondo muzumva amakuru muri uriya uzamumukira ku manywa na nijoro nawe uzotwara ubwo bukecuru bwawe umwana w'abandi azokwigendera mbonye umugabo kandi ubwo bukecuru
Yarazosha mukejo bwamushira zose umuhezi igikoma mu gatondo zama uzamumugaburira saa sita nakazaburi Mara mu ifiriti mesere kumeza mugirira isuku ukurugura ubucafuga bwarabiye uko nkuko Imana igira duteturuye uragiye nitubwira Imana tukabona urahurutse ngize kinega kera tukabona urahurutse nimara ngumva ngo gwarasenyuse nyandi ngo wanane gufata uriya mwana w'umuhungu neza nzonanirwa gute uzomuteteshe ukuyo kose ariwe yibagirwa n'abavyeyi yibagirwa abavyeyi muteteshe yamabona ko ari uruhinja mu nzu nzomudigadiga ngaho gendaga ube ugiye kwambara urupande hariya urebe ubwira mukecuru agweze urundi rupande urunguru si rushasha urunguru ni sere kwa rundi baguze ejo bundi none gendaga uje kwitegura kuko kwaraje na musizano kwireba kubera kuzomera uko naje ndabona ko gera nabaze kwitegura genda witegura ndo kasumero ko yi tuzumenye ko ushaje genda ukunda ndakurindiriye hano ndakurindiriye ihute rero rebe Imana iduteturuye kaba dukuyeho nyanditi Imana idufasha Bero si yagiye kakandi nako Bero ngwinani vuye kera abananye na mama umvaga ngubwire ukunda ibintu bimeze wagize neza uri ntwari kazi ni wowe nkunda muno muri nonzu ya mama ni wowe nkunda kuba wabonye ko muri nako mukuru wawe akuze kwamushakira isoko Imana igumvishe dore ko yaradupfiriye muno muri neza yabikoze mbibona uzura mumwe nari mwiza nanjye agatima kamye kaza kana ni wowe wakurikiye ubwenge bwaje ni wowe wagize ubwenge nk'ubwanje banza ureke uracyari umwana mutoya kurumva ubanza ureke reka mukuru wawe tugira Imana agende namara guruka buje nawe uzumubonye ubundi genda kushe kureba wa muhungu para yenge kumure wewe gareke ndungwaye wa mugende urebe yo wihamba ndingira na mugihumba iri yepfu wa mawika na urabibona uzi gutembera sinda nguza gutembera ese ntembera ndifungira na mugihumba wamuhabuka nzo kubona ni ngarishize wamugenda tana kubona umuhungu singene kwa kubona turamadupfumika gucya nyanditi yamagenda dire uko naje ngiye kureba wa muhungu tuje twamaze tumutora ninkubona pero ngiye kwikingira na mugihumba ntahonje ko yangiye two haguruka ugende wamujya gutembera nk'ibwasa sinkubone hano kanaje nje kureba uriya muhungu amasara agiye ariko none wabaye gute no mu cyumba ni ntiwo kwikura intuzi kuraho mashani turi kumwe je nawe gusa shi no wowe urinda we niwe nambaza urinda ugenzwa n'iki jewe nje wa Filipo ndeba mu maso jewe nguzana jewe dore ngo kirana ugenzwa n'iki hano hakunyisi kubiswe nayo wekorega wonse nguzi wowe ikijinga cyo kwa Perusi napatanye na murumuna wawe si wewe murandevye muri uyu muhana wose mubonye ko Filipo ari ugituruka ruguru ngo ariwe mutuburira dore ngo ukagira isoni ufite isoni wavuye mu mihana ingahe yose ukabuji wanje ngo ni wowe twapatanye ubwo rugo se wowe urubamwe wewe kandaje urataha iwanyu izo nzara kiza gace kijinga kolewe Filipo n'ukigura nishaka nze ari muze takindi jewe ko ndumvise atari yanje ko ndumva ibintu zanje byose byahagaze wumve ko nanumva ko nipfira jewe ntaco maze kurubunyira muze jewe uzanye wa mukobwa
ngasanga bampaye kopi yiwe bampeza mukuru we cakijinge ngo niba ari nyandiko yamayika ngo nukuri mpankubwira ndamwororoso yari asanga ni kijinge afite amenyo y'amabwene abiri aresa vuga numgo ikijinge umwana napatanye nawe ndi umuzimuze narabikubwiye none jewe apana za bindi byanyungu iki niki jewe umugeni n'ujya wanje niwe bamba takundo noza gusaba umugeni bampe kijinge ciwe umukobwa ungana na mama wamayika none ndata fili ibyo uvuga ari byo kweli Jesus is Lord. cyakishinga cy'abaziga kose ndakurahiye kubwiye ngo urindire dukora ubukwe ku manywa y'ihanga muze buriya uri umuhungu wese ndabakunda jewe ndagukunje nari nshaka ni ibintu jaza gusoma jewe mu secretary jewe kumva ibintu bikeneye ugira amatwi mabi jewe nta bindi nta kibazo jewe ntukiye ndiyemeye amakosa nayanje ako nje sinumva ukuntu nje notwara kiriya kijingi umukobwa ungana na mukecu nkora iki njewe ushaka ko kurugana n'abana baziga ni ukuri uramushaka muze nje ntamushaka ntamushaka uramushaka jewe ararasohotse muri iriya nzu kandi je kubwo kukubaha je naretse gukora icyo nkora ndavuga kwireka nze kumusohora muze ntabimubwira abakobwa rero muri video kwigira kanya kabuta uwo bazi gushaka n'abana cyo kora urumva kumbira nakubwiye nzogushingira dukora ubu duhamagara abantu bakazahari bose duhuri hariya kuri ugira nazo je ndabukwe nari nshaka none genda umana amenyo yawe hari uzaniye umukazana umeze nk'inyumba muze nje ibi byose kuri nta makosa ariko makosa nsayanje niwe wanshimiye umugeni urambira ngo karakana ni keza none iki none bagiye kumpa kopi yiwe bagiye kumpa igikobwa kimukurikira niba ari rya karindwi warakusha ijoro warugenda amajoro gute amanywa hari sinshaka kurugana n'abana bazigaba ni abantu bagira imishinyiro bazi hari hakurya gusa nze navuze n'amazi kandi twahora dushingirana ariko birantangaje ukuntu bagiye guhindura sibyo arasubirayo oya ntabwo nje bizokunda nuko bimeze umuntu ubana ubaye nk'abari abahinda bigeze kubahindura abagore isoni ntasoni narakubwiye ngo ukora ubukwe mfite ibintu mfite amazu atamenya ariko uragiye ntiwanyura ariko mfite uko nzavuga umwana ugeze muri mushasha abana bantu barihinduza akanya kavuta baragiye barihinduje bagwaye kukobwa kimeze kuri umva nkubwiye Philippe uri umwana waje warahindutse vuba suku nakweza uzanye umutwe ufite imisatsi igana hiriye ndori amatwi ameze nk'ay'indebe ntasoni umva nkubwiye Philippe umwana waje kuva none ugenda umuja ahubwo waratombe ko batarwaye gisaza mutazona bwa nimushake muzobusari cyane kimwe nta kibazo ntasoni genda sinshaka kuroga n'abazigaba ndimfura ndo umuntu w'imfura hano mu kanisa ndi mwari mu kanisa sinshaka kuroga n'abazigaba ugende n'umwe mwana waje muze uraramukumbye umbwiye ngo mutwara ariko nyamara ntituzubaka kunje nakubwiye nje umuntu ndwaye nsiwe ariko ibintu wavuga je ndakubaha ariko ntituzobana amahoro n'ukuri kandi aho kutabana amahoro ahubwo yotaha kira amaguru mashi kuntumbwira jewe ufite imyaka 20 n'ingana twari kijinge kindusha imyaka 7 izo bintu zabaye narakubwiye ngo ugende ukora ubukwe nk'abandi bana bose bari mu gukora amakwe ku manywa y'ihanga ariko uragiye ugiye mu ijoro nko kujya kugihunyira ariko uzogira ubumana uzokora iki wowe ndabukanyaraza mwanyiraje ugenda muhagarara ku muhanda mu ijoro n'udukobwa hano muri iki gisagara none ibintu uzanisha ndakurahira muzubakana wakunze ijoro nk'igihunyira narakubwiye ngo ukore amakwe ku manywa y'ihanga wigira nabi hamwe na rukanyaraza ndi mukubona agenda amatambi gutya ndababwiye ngo mugende mukore ubukwe nta kindi nta soni muzobana kandi twese tuzobana nawe ndamwakiriye nta kundi narahumbishije reka naraguhumbishije Philippe utari ubwenge nta soni mugende mubane kandi nzomufata kimwe n'abakazana banje bose umwana utazamwumvira